بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aman yu'ti waktu harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mangayuk kita niyo taufik dengan Allah subhanahu wa ta'ala in makalihil kita niyo manyu'ti pengajian hamaudu amuna in Ashura. In Ashura ini deng mga adlaw sin syahri al-Muharram Hijri kalendar. Matawad deng mga Muslim, iban sing kaymanan agdarawa Muslim, yalaggo nila in bulan ini. Aw na rin kanila magkugkuyag, aw na rin kanila nagmasusaha bulan yan. Duwaing-duwaing in mga asbab nila. Harum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kumawa kita niyo maniutiyo pangadjian atungod sin Ashura. In Ashura bita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis niya long si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yawm Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu was-sana allati ba'dahu. Pagubusat tu ang pabiyayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yawm Ashura ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Hati niya in pagpuasa sin Yawm Ashura pangayon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya hangad hulatun niya dengan Allah subhanahu wa ta'ala in papasun sin Tuhan Rabbul Alamin in mga pardusahan sin mga manusia amuin qablahu, hati niya amuin nakalabay. Lagi in panagdan hadis manunjuk ti Yawm Arafah amuin tahun isab ini lima bay iban si susungon ampunon papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia nakapuasa kaniya. Long sin mga ulama labi ulama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala il maksud sin papasun do sa rendi amunain adh-dhunub as-saghair. Dhunub amunain dosa sibi-sibi. Adapun in kabair basin pagpatay, basin pagbuno, basin pagtakaw, basin pagzina, sin mga kakahinang amuin manunjuki paanyaya, ini soy pagtawatan sin manusia. Bukun hangad hulat niya saukat na siya nakapuasa sin Arafah atau kan Ashura mapapas na ito atau kan papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. In sagair, amuin dosa sibi-sibi, makakita kau haram, makaulin kau haram, dumungog kau haram, at inain mga ito, sibi-sibi. Dosa, amoy itong papasun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in dosa rakula, biya sinasabot kaina, especially manunjuk ipakufur, iban sin syirik, ini subay ito pagtawatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nakaiyan siya, ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyam yawmin faddalahu ala ghairihi illa hada al-yawm. Long Ibn Abbas radiyallahu anhu long niya wala ako kita in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakalabi long nabihan in biya pagparihala niya sin pagpuasa sin hambuk adlaw yan amo in tiyaas niya akaimanan adlaw pagpuasa amo na in Yawm Ashura. Sarta in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakaiyan siya afdalu siyam ba'da siyam Ramadan siyam syahri al-Muharram, syahrullah al-Muharram. Artinya
hatin niya in panay masin mga duwayng ulama di akan da Sheikh bin Baz rahimahullahu ta'ala jaiz kau mamuasa intero sin Muharram. So magawa khas in pinakamalago rin doon amo na in Yawm Ashura. Manjari in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamma qadima al-Madinah fawajada al-Yahud. Waktu in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di matong pamadina, kita niya mga Yahud nagpupuasa sila sin kahampo sin Muharram. Fasa'alahum an dhalik. Waqalu yawm najjallahu fihi Musa. Masalan sin adlaw ini liapas sin Allah subhanahu wa ta'ala in Musa dengha kasigpitan bala sin Fir'aun zaman na kauna ito. Waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahnu ahaqqu wa aula minkum bi Musa alaihi salam. Law sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami ini labi afdal. Kami labi in aung kapatut magpugkuyag iban magad akakahinang sin Musa alaihi salam. Fasamahu fa amara bi siyamihi. Iban nagpuasa siya, iban sin nang daak siya. Iban sin pag-iyan niya. Sumu qablahu wa sumu ba'dahu. At niya ipapuasa kato niyo in adlaw sinamo in ini siyam iban sin adlaw sinamon hangpo. Sumu qablahu yawm wa ba'dahu yawm. At ini hati niya in pagpuasa sunnat dito amo na in panagnaan hangpo usat to ang pasiin yan puasahon niyo in adlaw before sin hangpo amo nin siyam iban sin after sin hangpo amo nang putagisa. Lagi lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain ishtu ila qabilin la asuman natsasi. Bang sadyalong nabihan dumatung pa in adlaw in waktu in ako ni mabuhi pa susungon lain ishtu ila qabilin la asuman natsasi. At tinapuasahan ko rain siyam sabmay da supaya mamukhalip nin Yahud. Nin Yahud hang po kasubangan da sila magpuasa. Long sin mga ulama in pagpuasa sin Ashura nabagi nagto. In pinaka-complete niya in puasahon mo in siyam hangpo tag-isa. Pasalan sin hadis sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papuasahan kato niyo in before was in after. Atin na 9, 10, 11. Ikaroan niya banglaw na bihan di kakausan sin Muslim in tuyaon misan da kumandua. Pasalong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la in ishtu ila qabilin la asuman natsasi. Ang sadya ako lang nabiyan mabuhi pasusungon tahon puasahan ko in siyam. Manjari Puno manjari mamuasa i-single out mo in siyam. Ihangpo. Law sin mga ulama. Bang aun udhur mo. At di mo nakakausan mamuasa aun sakit mo. Na supaya di malawag kay imong karyaw niya ni makadyan ako mamuasa sin hangpo yan. Bang aun udhur mo. Manjari amit turing ha mga ini mayta kita niyo ini magpuasa sin Ashura pasala sin karyawan. Nahinang ini syiar, nahinang ini slogan sin Islam. Amo in Muslim biyaon masyaallah magpuasa sila sin Ashura. Sumagawa in Ashura ini bangkitan niyo kumita sin kahalan niya, pasalasin kan Musa alayhis salam. Pag masabot in Musa alayhis salam, masabot in Banu Israel. Pag masabot in Banu Israel, masabot in mga pangtungod nila. Isin pangtungod sin Banu Israel, mga Arab. In Arab historically, nabagi sila nagto. Ang pagtawagon al-Arab al-Ba'ida. Ang pagtawagon al-Arab al-Ariba. Ang pagtawagon al-Arab al-Musta'raba o al-Musta'riba. In al-Arab al-Ba'ida, long sin mga ulama, kad inkaradat furu'uhum. In Arab al-Ba'ida, nalawa na hindi mga usulan nila at tawakan puruan nila, nalawa na. Wala na hikasuyusuyo biyawon bang hawlo na sila ini. Isyu naman sila ini, biakan da Jurhum, biakan da Ad, biakan da Thamud, biakan da Hadramaut. Din sila ini, pero na sa story bihawon. Al-Ba'idah, nalawa na, naingkirad na. Kad inkaradat usuluhum o furu'uhum. In Arab hikarwa, amo na in Al-Ariba, sila ini pagtawagon min Bani Yashrib ibnu Ya'rib bin Kahtan, o Al-Arab Al-Kahtaniyah. Sila ini hindi mga sambil bihawon naman. Dahil usulan sin Kahtan. Ini amun apo nila ito. Sila ininbi mga nakasud pa Makkah iwan pa Madina. Inakasud pa Makkah, kabail dahil Arab
al-Ariba biya mga Khuza'a. Khuza'a ini sila ini biya mga rival sin Quraysh sa zaman nagkaon ito. In barhala nakasud palom sin Makkah amo na hihubal yato. Inagdakan niya bukon Quraysh. Inagdakan niya historically kaya ngatan si makatan nga ingan niya Ya'mar bin Luhay al-Khuzai. Ya'mar bin Luhay al-Khuzai siya in miyadto pa Syam uwas kita niya hubal uwas na ngayo siya law na dahon ko hubal yan pa Makkah. Dito nagtag na intimthal halom sin Jazira Arabia. Naway makalangkan niya pasalan sin Khuza'a family. Lagi pag-addatan kikila sin mga manusya biyan nang kanya nakasud in barhala palom sin Makkah sambil palom sin Kaabah. Usat to in Arab al-Qahtaniya nakasud sa Pamadina biya mga al-Aws wala Khazraj. Amun sila ini dua kabila malaggo iban sin mga muluk Syam. Abnaul muluk fi Syam. Ini in Aws iban sin Khazraj kabilatan nagbubuno sa Madina. Suway na nakaratong natin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pasila na hambuok. Di akanda ini mga sahabat mataon dengan Khazraj ibn Aus. Manjari ini katu Arab amunin Arab al-Adnaniyah. Adnaniyah amuna ini in mga mataod bihaon yan Jaziratul Arab. Hi Adnan min sulalat Ismail alaihissalam. Hi Ismail intay manghud niya hi Ishaq. Ishaq ama nila ibn Ismail amuna hi Ibrahim alaihissalam. Doon kay Ishaq gimuain Yaqub alaihissalam. Doon kay Yaqub gimuain hang putag dua tribes sin mga Banu Israel. Dahil mga Banu Israel amun ay Yahud. Manjari in Adnan aun anak niya Hima'ad. Hima'ad anak niya hi Nadar. Nadar anak niya hi Mudar. Mudar anak niya hi Ilyas. Ilyas anak niya hi Mudrika. Mudrika anak niya hi Khuzaimah. Khuzaimah anak niya hi Kinana. Kinana anak niya hi Nadar. Nadar anak niya hi Malik. Malik anak niya hi Fihr. Amun Fihr ini amun ang long nila amun ng Quraysh. Fihr anak niya hi Ghalib. Ghalib anak niya hi Luay. Luay anak niya hi Murrah. Murrah anak niya hi Kilab. Kaab. Kaab anak niya hi Isyo. Kilab. Kilab anak niya hi Kusay. Kusay anak niya hi Abdul Manaf. Abdul Manaf anak niya hi Hashim. Hashim anak niya hi Abdul Manaf. Hashim anak niya hi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib anak niya hi Abdullah. Abdullah anak niya hi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak niya Fatima. Fatima anak niya hi Hasan ibn Husain. Husain intay manghud niya katluan tag 5. Ang putag 8 babae, ang putag 7 usog. Sa Karbala na sahid in Husain. Dahil mga temang hudya na sahid sa Karbala, ni Muhammad bin Ali, ni Abu Bakar bin Ali, ni Uthman bin Ali, ni Abbas bin Ali, ni Ja'far bin Ali. Iban baran niya, unum sila magtemang hud na sahid sa Karbala. Manjari in Karbala ini, amur sa biyaon pagtawon nila, Yawm Ashura. Manjari ini tapi kun natuman, susungon adlaw insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Amur yung pagtawon Maqtal Husain radhiyallahu anhu. Manjari insyaAllah subhanahu wa ta'ala, mari kita niyukan Musa alaihissalam. Sabab amuin hinbayta, may kita niyo magpuasa. Bukong pasalan kan Karbala, bukong pasalan kan Husain, bukong pasalan ha mga miyadto pa Baghdad atau kan pa Kufa sa nagpuasa kita niyo pasalan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpuasa siya panglagbo hadlaw yan. Manjari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu siya Makkah kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu Ashura. Wa kanat Quraysh aidan tasumu. Ikaw na sin Quraysh magpuasa sila sin Yawm Ashura. Ati niya in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bukod datud siya nagpuasa, pasalan siya namuin kan Musa alayhis salam sa pagpuasa ni Ashura, pasalan siya hadi min baqaya din Ibrahim alayhis salam. In pagpuasa sin Ashura ini dahil mga panghindo nakapin dahil nga panghindo sin Nabi Ibrahim alayhis salam dito ha Makkah, pasalan sin aum pa rin nakapin dahil mga maniuti panghindo sin Nabi Ibrahim alayhis salam. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumuhu fil jahiliyah. Awayroon pa limatong inrisala sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtagna in kisa sin Musa. Hawakto in Yusuf alayhis salam. Miyadto pa Misir. Sabab may taon Banu Israel ha Misir. Pasalan kan Yusuf alayhis salam. In Yusuf alayhis salam hawakto sibi-sibi pa. Na may ta siya hama niya, along niya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aitum li sajidin. Qala ya bunay la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Long niya ya ama long nabihan aw na kulong nabihan takainop. Kita kulong nabihan in hamputag isa bituon. Wasyamsa wal qamar iban sin suwa iban sin bulan li sajidin simusujud sila kako. Long sin ama niya Yaqub, ya bunay, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Ayaw mo hibayta intaga inup bini hamangatay manghud mo. Fayakidu laka kaida, ada kala hikiron kaw. Dito nagtagna in paghikid. Dito nagtagna aon kita sin mga temanghud sin Yusuf, nakalabi in biya close sin Yaqub alayhis salam ha anak niya. In Yusuf alayhis salam magtaymanghud sila hamputag duwa. Duwain ina nila. Hilia iban Rahil. Intay manghud niya dahil nga ama iban ina, duwara sila magtimanghud. Amo na hi Benyamin iban si Yusuf alayhis salam. Intay manghud niya ring ha ama duwaing ina, hangpu. Biakanda Lawi, biakanda Nipsani, biakanda Ashir, biakanda Ejekir, biakanda ini Adan, biakanda ini Yahuda, biakanda ini mataod. Ang putang dua sila magtimanghud. Ang po ding ha duwaing ina, dua sila ama ina magtimanghud. Ang putang dua sila. Manjari hawakto siya nakadto na pa Misir. Dito na nagtagna in biya kadto niyan mga timanghud niya, iban sin mga ama niya. Sambil timaud na. Sambil nakakawa sila bihan ini pag nakura iban sin pagkawasa. Sumagawa di matungin waktu na aon in biya paghikid iban sin pagkuntara sin mga Misriyon iban sin mga Banu Israel. Sambil gimuwa in pamarinta sin Firaun, sambil na isti'bad sila nenang sila banyaka. Sambil pagpatayon sin Firaun in mga kaanakan sin Banu Israel mga kausugan. Usat tu hawak piyat tu yag anak isab in Musa alayhis salam. Hawak tu siya piyag anak diyan lang si Allah subhanahu wa ta'ala anik fihi fit tabut. Fakdi fihi fil yam. Falyulkihi al-yammu bisahil ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah. In Allah subhanahu wa ta'ala nag-advise siya ina si Musa alayhis salam hibutang siya tabut. Hibutang in Musa alayhis salam amuin biya halom sin biya ini bubutangan niya biya mga kuan yaon box yaon pusang pa sa hibutang biya na suwa usat to ang pasadahon sin suwa mo to pa mga kabayan usang pa siya makawa sin kuntara sin Allah ta'ala wa sin kuntara sin Musa inya to ring ha mga tadbir ding ha mga kontrol sin Allah subhanahu wa ta'ala anjari doon man limagguin Musa alayhis salam aun waktu ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. Simud siya palom sin hula yaon amon biya dito na palom sin Misir. Hina ghaflatin min ahliha. Awak to biya mga ati ko biya mga dombihan natutugin mga taubihan. Aung kita niya fawajada fiha rajulain yaqtatilan. Aung kita niya dua usog bihan nagbinasa. Usat to nangayo tabang kanya. وَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيئَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ.
Nangayo tabang kanya imbi hambok yato paggain yato ning habanu Israel. Fasaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi. Nangayo tabang imbiya in bangsa niya amo imbiya apag binasa nila. Iban sinamo imbiya deng ha mga Misri. Fawakazahu Musa. In fawakazahu Musa ini, bang biya kato, long si maulama, dafa'ahu. At tinayin Musa ng hawid ba? Fakada alayhi. In Musa alayhi salam, grabing kusog simbaran niya. Apag tulak niya, niyatay in tawid to. Kala hada min amali syaitan. Nagsusunin Musa alayhi salam. Niyatay. Innahu aduun mudillum mubin. In syaitan, at siya matampal, manglalaong. Sumagawain Musa a.s. Wala niya pa sa tiyagturan, napatay niya, nangayo siya magtoy. Qala Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfara innahu wal ghafurur rahim. Nangayo siya ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag napatay niya, habang kung sabtiod niya, yampun sa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, insuy-suy, yabot na pa mga kaibananbihan in Musa a.s. nakapatay taubihan. Sambil minig siya pamadyan. Wala nga niya madyan. Doon man hamadyan, walamma warada ma al-madyan, wajada alayhi ummatan minan nas yaskun. Aung kita niya, baga miyagoy niya sabihan, nakato siya pamadyan, aung kita niya mga ummat, mga manusia, yaskun, at yung nagkakawa tubig. Wawajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Aun sa kita niya mga dua babaibihan at timatakad kimawa tubig bihan. Qal long si Musa alayhi salam, ma khatbukuma? Unulong na bihan mga hinang niyo dua kang babae din di. Qala ta la naski hatta in kami inilong nabihan ini kumawa kami tubig sumagawa di kami long nabihan kumawa tubig sehingga makaigin mga tao yaon. Pasakalahuma. In Musa alayhi salam makusugin baran nabihan amet to yawa in lulunan nila bihan Musa alayhis salam in nag-initiate bihan kimawa tubig biutangan niya to patubig nila. Pagusat to pagdatong pabay bihan lang sila magkikisa bihan timprano bihan nakauwiin dua magtemang hudyaon at niya nainuinin ama nila bihan may tabihat ping katemprano na may taanad to ha ama niya aw nung nabihan bukusog bihan tiabangan kami. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Diak niya anak niya, lo nakadto ko pa usog dito. Faja'athu, di matungkan niya ihdahuma hambuk ding mga anak siya dito. Tamshi ala istihya, niya manaw alom siluman bihan. Qalat inna abi yad'uka yajziyaka in ama ko nag-invite kayo mo. Nag-invite kayong pabay, dihilan kau jaza, dihilan kau ajar. Ajar masakay talana. Amon biya, pagkawa mo tuwig kamo ito, dihilan kau karayawan sin maas na mo. Pajaahu, di matong matun Musa alayhis salam kan hama nila, pakasa alayhil kasas, bihitaan ng kisabihan. Pakala, la takhaf, najawta min al-qawmi al-zalimin. Ayaw na ko mabuka long nabihan, inikaw nakalapas na kauring ha mga hula. Deng hakaw sinamon anya ya, at ina in Firaun in pagyanon niya. So deng sabi ni, ini long sinaanak niya, ya abati, istajir ho. Kung di kato, i-rent mo na siya. Inna khayra man istajarta al-qawi wal-amin. Misaling kalingkat ng nabihan, pag rentahan usog, maghinang, amo in al-qawi al-amin. Amon makusog at the same time amin kapag amanatan. So atin kinaya yadto atin ya long sin anak yon ama kinusog yan mapatot siya banahon ko. Atin na amo yatin dia napaham sin ama bihan. Na amo to dia ni nagbisarin Musa alayhis salam hatin niya insiya mabaya niya ipabanakan anak niya. Sambil naon sambil nagitipak sila bihan nagitipak sila siyam tahon pahampu tahon mag-serve in Musa alayhis salam hama niya amo natin usod. Manjali doon man miabot niyan ajal nila magbalik nin Musa alayhis salam iban sin dahon niya ahli niya
harap pahula nila, harap pa Misir. Doon man hakitungan, imurun inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya, in Musa alaihissalam, hinangun na siya Nabi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ataka hadithu Musa? Amun gaytaan sin Allah ta'ala in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam unang jimatukan Musa, idh nadahu rabbuhu, tiyawag siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mahinang na siya Nabi. Usad to, sambil nahinang na sa Nabi bihan, di matong na sa pamisir bihan, doon man siya Misir, nagdakwa siya mga tao sambil pa Firaun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hal ataka hadithu Musa isnadahu rabbuhu, biitaan kaulong nabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Musa alaihissalam, mahinang na sa Nabi, idhab ila Firaun innahu taga. Pagtukaw pa kan Firaun, in siya to, nagmaasiat siya. 5 na indusan niya bihan. Sambil dimatungin Musa alaihissalam madtubihan, sambil nagdakwa siya, sambil amun giwa, hinangan siya, mauid iban sin mga saharabihan, nag-debate, bang biakato, sumagawa ng daugin Nabi Musa alaihissalam. Pagdaog sin Nabi Musa alaihissalam bihan, ini biak na sin Allah subhanahu wa ta'ala in Musa alaihissalam iban sin Banu Israel, magoy na migna. Pasalan sin nagmaksud na kanila in Firaun, in sila yaon bunoon atawakan patayon bihan. Doon man, in Nabi Musa alaihissalam, pawaktupiyon niya nabihan in mga Banu Israel, sambil dimatong sila pa mo yung tampat amuin yaon nakakitaan nila in laud, wayroon na tuod, sungon nila ba't manikan laud. Sambil na ngayon siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ashabu Musa inna lamudrakun, long sin mga iban nabihan, in kita nyo nabihan, abutan kita nyo sin Firaun. Qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Long sin Musa alaihissalam, no, bukom bihat to. Aun ako Tuhan, in si eni, parihalaon niya ra ako. Amun ito nagwahinin Allah subhanahu wa ta'ala kan Musa alaihissalam, ipapalubak na atungkod niya in bahar, asupaya mahinang na undan, makapanaw na paunahan in mga Banu Israel. Sambil jimatwet to. Sambil imurul in Firaun. Pag urusin Firaun bihan, nagwahin Allah subhanahu wa ta'ala, nagbalik harakat bihan, in maluunod siya iban sin mga tao niya bihan. Pag luunod sin Firaun, hatta adrakahu al-gharq. Sambil mo in siya na luumos na, qal, namuong in Firaun, long niya, ina ako ini, inni amantu annahu la ilaha illa alladhi amanas bihi Banu Israel. Mag-iman na tuod ako bang unon biya pag-imanan sa mga Banu Israel. Alaan waqad asayt, daw si Allah subhanahu wa ta'ala, biya ulong nabihan, mag-iman ka, magtawad ka, sin ini ka na kapag maasiat na ka. Na, at niya, wala tima sin Allah subhanahu wa ta'ala in syahadat niya, in pagtawad niya, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sabi ni, in Musa alaihissalam, nakaligtas. Iban sin mga tao niya bihan, usat to, amunat to biya, kaya pagpuyag-puyag sin mga Banu Israel, in Musa alaihissalam, hayom Ashura, ligtas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhab yudhabbihuna abna'akum yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. At niya ligtas sin Allah subhanahu wa ta'ala in Banu Israel iban sin Musa, in Musa iban sin Banu Israel, daing mga pamisuko sin Firaun. Wa idh faraqna bikum al-bahr fa anjaynakum wa agraqna ala fir'aun. Amun ligtas kamu iban sin in Firaun, liumus sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabi ni amit yung sabab may kita niyo magkugkuyag pasalan sin in Musa alaihissalam, nananawhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, ligtas siya hadlaw sin Ashura, hangpo sinamuin bulan sin Shawwal ini, susungon na to, pag-ubos sin Dhul Hijjah ini, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Manjari,
Dahil mga maka na to pangadjian, yung pangadjian maka na to, dahil kisah sin Musa alaihissalam, magtagna din kan Yaqub alaihissalam. May tajima to, in pag-arubin to sin mga magtaymanghod. Pasalan sin aong kita nila favoritism, atau kan, kapanayma nila favoritism na to. Naon yung pagselos sin magtaymanghod, sin hangpo, iban sin namon taymanghod nila, Yusuf alaihissalam. Magkatapangadjian din diin mga maas, at tinabang kau maglasahan mga anak mo, lasaha katan. Sumagawa bang sa pamaong kalasahan mo tuod, ayaw ko magpakita, ayaw ko magpabisto sin autod kalasahan mo. Di mo makontrol in magpalawi ka sin lasa mo hambog tao. Di an makontrol sin mano siya. Sa importante, in mga anak mo kataan, kalasahan mo sila kataan. Ada po na india magkontrol ka, bang is yun labi, is yun bukod di ito makontrol. Sumagawa, ayaw na diyak ko magpabisto. Asupaya di maaon in paghikid, in pagjingkin nila. Amuyat to. Dahil mga pangadjian na to, maka, dahil kisah sin Musa alaihissalam, in Allah subhanahu wa ta'ala, di siya magpangbaru wa janji. Waktu siya nagdihil promise haina sin Musa alaihissalam, hibutang inanak, alawam sinamuin baul-baul yato, ang pahibutang pasuba. Usat to, ang dahon sin anod magtumaribihan, sa bitan sa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pasan niya ngunda sin Tuhan yung pangatayan sin ina sin Musa alaihissalam, sambil nakakawa, kanya kuntara rakula, sambil wala siya piyatay. Limaggo sambil nakawalik sa papamilya niya. Promise ng Allah subhanahu wa ta'ala. Atin niya hinang nasa Jacob ang ulindi akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asusung nadlaw, di ikaw tuod ini long sin bahasabihan ini saktan mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat to. Deng hamang maka nato pangadjian din di. In babai hawak to kita niya in Musa alaihissalam. Yaong kanin sifat marayaw. Namaita siya kan ama niya, indirectly, ama, inusog ini marayaw. Hati niya, waron sa nin anak babae, mamaita ama niya, bang ungkingatan niya usog, yaong kanin sifat marayaw, inbaitaan niya, ama hikuan marayaw, kahatian sin ama, ulin maksud sin anak. Makajariat to in ama mag-initiate, ulin maksud niya, masupaya marani magbisarin usog at to, in anak ko, mabaya ka papanakay mo. Buko niya to aib. Inaib din di, amuin biya, paruwaing kau, ini mamayta usat to in kamaruhan mo ulak kanat na hawa. Ikaruan niya deng hamang maka ato pangadjian din din. In magnakura hati ini suway kalagihan in dua sifat ini. Unin sifat dua ini inna khaira man ista'jarta al-qawiy al-amin. Sa lingkat-lingkat kaon mo employee, kaon mo maghinang kay mo, kaon mo magnakura al-qawi makusog. Makusog katikilan, iwan makusog habaran. Al-amin, kapangandulan siya. Isiyusin magnakura, malamma in pikilan, malamma in baran. Amin, bukun siya kapag amanatan. Ayaw na ko magnakura. May failure in pagnakura mo. Sumagawa, mangso pa man nagbangga, aon niya untao, aon siya, pangadatan, aon siya quality, kapangandulan siya. Usap to sa bukon siya makusog imbalan niya. Di siya makusog, bukon makusog yung pikilan niya, di siya mag-initiate pa ng marayaw. Iban siya hambok ta usab yaon, makusog siya mag-initiate, ang mura kuman ang pagkabulog-bulog niya. Lawlang si mga ulama, masi-masi pa rin paunahon. Minsan intaw ang pagkabulog-bulog niya, bangman siya makusog. At yun na magparinta, makusog, magpaadil, minsan pa on something problem habaran niya. At yun na pasal in mas lahari tumas na amma, ingkangian niya habaran niya sadya. Sumagawa ingkangian niya on habaran niya, magdasing karayon pakatan, ang kanya tupya una, isyusyo in makusog in baran, makusog magpamarinta, makusog magpaadil, minsan pa on something problem niya. Ang paintaubihan lang ta, amin, kapangandulan, grabe, 100%, yuto kanin pangadata marayaw. Sa di mga magpikilan. Yung guwaan niya, kumangi in pagparinta, kumangi in idara, kumangi in grupo. Amuyat yun dia, may tain mga ulama, mas iunan nila in tao makusog. Makusog magpikilan, maingat, minsan taon something problem niya. Sumagawa in worst din di, amon tao mabaya magparinta, sa malamma siya, iban hindi siya kapangandulan. Amuyat to, umangot magparinta, bagsak siya, dito pa lang. Uno pa maka na ito pangadjian din di.
Dahil hamang maka na ito pangadyan din di. Hati niya, ini Allah subhanahu wa ta'ala, siyunat niya, isiyu minsan pa isiyu adunya ini, nagparinta, miyawot na pataas, ataas amoy biya, wayroon na makataas kanila. Sumagawa dumatong pa rin nga daw, magbalik siya, pababa, mabagsak sila. In Firaun, nakataas to din daawan niya, nakataas to din biya amoin daawan niya, sambil imian siya, inaakuin ni Tuhan sa taas-taas, sumagawa di matong in waktu, biyag sukses ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yung sabi ni, ini amuyat tuding ha mga kisah sin Musa alaihissalam, pagkugkuyag sin mga Muslim, in siya liapas ng Allah subhanahu wa ta'ala, pasal sin panawhid niya, pag-ibadat niya, ang kanag kita yung namuasa, pasal in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang daak, iban in siya namuasa risam. Insya Allah subhanahu wa ta'ala, harum ini, amuyat yung mga pangajian na to, murah-murahan magbalik man kita niyo, pa part 2 sin Ashura, amun Ashura isab sin kaimanan. Ashura, may ta mag-Ashura yung kaimanan ba? Agama. Awak tu kawapat sin Husain radhiyallahu anhu. Unun jima to dito. Unun di mga ini inside job nag-happen dito. Na insyaallah ta'ala inya to Ashura part 2 ini part 1 kan Musa alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.